Menteri Kekam Yadari kari India o Rajnath Singh hinin kasing sa jain ke belakang Aijing keren hagawi ke meeting penko buram ya ke sorkar Narendra Modi ubalasan syar menta lakum bakandai Islam. Uloong bawa kuak pen keren dak basai ya kitu kiri bambarjan bat ke India bakim day benwan tuklar lane pendik ya kibriu ke basa agi kaput bat ke India. Bala rajia bakal longkumta ngenam ailar sadia ngin penhabai bat ngilak benwan rongwat syaduk sepok pedeng jong katu kari namar kari India. Berkumju ulah berngam bermaham ya dari Pakistan balada kiwan berpentut dan pendik biang Syah India kin ai daga petengge berkenam salia berpak rik sipai manlik rung Syah Pakistan bersiat penyiap ya kinongsun basun ya ke India. Susu ulah ong badan gitu kisnem baudang longkom uhum minister kileno na Pakistan bawan hiar thma Syah India hak taga porbun sipai India jongi kibala Syah siat penyiap tang bakan nam jongi gadang sa adu mentah. Buat lah kataru sebagai ke India kidang lah bertelekam nejob ya kiruleno Pakistan. Rajnath Singh ulaban biang bakal left wing extremism kepada kenuhun jong kileno apok sesgaru lah banwing murder napok kari. Ya mentah ke left wing extremism dang lah bertelekam tang hak kisipau dekat artik distrik apok ke Jela Chhattisgarh. Bat layu i bagi Jela Chhattisgarh aslam kipor kala syak pendik bat mat sebun jinge hagan ni keseng leno. Rajnath Singh susu ulapan pau baki kes sifang gajing sya alabain gajing mane belai ki Kristan hapok Chhattisgarh ke Kiubha kamtam hagi jaka benta ke Bastar babun kirilum basang basa bat kate jaka om lasu ban yesha kamta ulakhat ya sorkar kongres ban simkhia marmar ya kate ke kam namar kanam jiasu ke pasungsi ha kito jaka ne ki benta haba pai pat sya sorkar kami bayalam Narendra Modi kelapan mi ya kamang tengga ke bakandai phau klur na ke benta ke welfare jing paiba rilum tribal bat hak santri unai wing ulapan bena kasngi bakar pang jong ki rilum ki paiba rilum kila tribe ha ki pormen shwa ha bakila un penher karat ikdoli ki bala temu ban keni bale dan bor hapok ke Jela Chhattisgarh bat hak ban kentiu ya kari borok gawe dada keren ya gane don ke basung pelaru bun ki sorkar belasan syar ya kari kengkor bha ya ki rilum jong ke Chhattisgarh andai menta pat dalasan syar ke sorkar kongres lai bakal kelet berkentai ya kirulum ong uning menteri Rajnath Singh.